Muziki ni entreprise. Unaweza kia lomba sa ule grapale ama ule grapale ama huyu unakia mlomba. Mena iko na charge yake na batoto wake. Muziki haiko mendicité. Haiko kama ko musicien, il faut que mandia. Je passe par les noms que vous me connaissez très bien. Moi c'est Demba Nyamakali Benny Boy aka Warehouse. Sijui nani amekuwa wa kwanza. Nikuuliza utukusaidia na conseil kidogo yenyewe inapasha tusaidia mu carrière yetu ya muziki parce que na sisi siku moja tufikie hata kwenye ushafika itakuwa kitu yenyewe kwa nécessaire. Merci. Je passe par les noms que vous me connaissez très bien. Moi c'est Demba Nyamakali Benny Boy aka Warehouse. Muziki haiko mendicité. Haiko kama ko musicien, il faut que mandia. Muziki ni entreprise. Unaweza kia lomba sa ule grapale ama ule grapale ama huyu unakia mlomba. Mena iko na charge yake na batoto wake. Utamlomba leo na kesho atakuchoka. Warehouse. Benny Boy, call me Benny Boy. Final. Pour la piste. D'accord, tunaendelea. S'il vous plaît, c'est l'occasion parce que pourquoi la vraie occasion mais donc le bahati tu. Pose question kwenye peut-être watambule. Sijui nani amekuwa wa kwanza. Nikuuliza utukusaidia na conseil kidogo yenyewe inapasha tusaidia mu carrière yetu ya muziki parce que na sisi siku moja tufikie hata kwenye ushafika itakuwa kitu yenyewe kwa nécessaire. Merci Alistar. Una faz style gani ya muziki? Ah, ok. Conseil ndawapatia ni moya. Sa kwa artiste ya kwanza ukapenda mwanamke kwa na shwa ya mwanamke mwanapenda. Deuxième conseil, artiste anewakile wake ovyo ovyo. Yo il y a kuna ingine. Mais aussi unajifixer activité yenye unakuwa nafaa pale muziki. Yenye itakuwa na kuingizia lare kidogo, juste sikwe visible kwa macho batu saa yote. Artiste ni étoile. Étoile inatoka tu busiku. Hautaona étoile inatoka 11h ama 10h hapa. Na étoile ikatoka, ifo muone mse na mtoto aseme nyota ishatoka. Alors haupashe kuwa artiste mais uko visible kwa macho batu saa yote. Kitu ingine soko artiste usikuwe na lomba kila mtu. Muziki haiko mendicité. Haiko kama ko musicien, il faut que mandia. Muziki ni entreprise. Unaweza kia lomba sa ule grapale ama ule grapale ama huyu unakia mlomba. Mena iko na charge yake na batoto wake. Utamlomba leo na kesho atakuchoka. Unaona? Mesori mulomba leo anakuta huyu anilomba mimi nampatia mais iko na evoluer. Tunapatia courage mwenyewe kwa kusaidia. Pour dire une chose, ba musicien à part musique tutafute ingine makope. Uko na kope yenye utakuwa ndani itakuwa na kukulia wakati sana. Ukatoka kule magharibi unakiwa unaandika muziki, unakompoze muziki. Unafanya repetition, una evoluer. Usikuwe musicien wa kulomba lomba. Inashusha valeur ya muziki sana. Bosi akakuta uko na evoluer yeye peke ataenda kutafuta na kuproduce. Mais sono kwa na mulomba sana atakukimbia. Muziki haiko mendicité ni entreprise. Kama mimi nakuya c'est parce que alikuta valeur yangu ndio nachana nita. Kuko ba producteur ba mingi bananitaka hapa mimi nakatala kukuya. Parce que mimi naangalia iko na ile souci mais hana nguvu ya kunileta. Peut-être atanileta hata organiser vitu vile vinafaa vitashusha valeur yangu. Donc soma jipatia valeur unakuwa ka respecter. Kama ujipatie valeur hakuna mwanzo wa kurespecter. Hata kwako ukakuwa na bibi yako kwa yake saa yote tu mnaweza katalana mnarudishana kwa chini yake. Leo ukamwambia bayere mwa hivi vinaisha hata uende wapi hatutarudishanaka na havitarudishanaka na taposhinia. Unaelewa? Donc mwanaume anakuwa na maprincipe. Niko musicien, siwezi lewa na kila mtu. Niko musicien, siwezi draguer kila chérie. Niko musicien, siwezi onekana fazi yote. Just succeed.
Ok, merci beaucoup pour ma conseil. D'ailleurs, je signalé avant que lui, c'est notre grand. D'ailleurs, moi je l'appelle déjà mon papa parce qu'il est au moins grand. Il est aussi à l'âge d'être appelé papa. Jo, ingeomba tusikie venye anasema parce que vitatusaidia. Donc vyote vya amesema, chukua, hakuna Kenya anadanganya hata kimoja.